Fatalo fatu talafo wala radio Samoa ile nei taiao, alo mayo talo leso tofi. Health is wealth. O le hua leo le polo kalame tu ufatisia fa apitoa mo tangata Samoa. O lo o alalai au kilani saute, ma o se avanoe fe fa asoa iei au wala fe soa soani, i le tu tau i le soifua malu loina. O le aso to na i le aso valu iuni, mai le iwa i le taiao anga i atu le tu lai lua i le awauli. I le hola malai o lai mangele o le atala no aiso i mai le soifua malu loina. Fa atatau i ngase au fiele maisuka, o le fulu, o le ngungu, fever rheumatica, ma isi fa amai o loa a fiai o tātou tangata, ma o le a whaiafua i fo i tui pui pui o le fulu, a o iai le tau malulu. O se avanua fo i o le a whaiai siaki a le South Seas Healthcare, ma e iei fasili matali e whaiai le aso. Ma e mo i lātou e talia, e maua le voucher e tolu sifuru tāla. O se polkalamita o tele o tu ufa atasia e sui o le University au Kilani. O le Kalesia Katoliko St. Therese ma le Moana Connect. Ma o se avanua tā o tele, mo o tātou tangata e whaatāua ma whaamua ai le soifua maluloina. Ua lapata ia avata avale ma le toa tele o tangata whemalanga i New Zealand i le nei aso. E ta pena ma mau ma mata alia i le ono a awhia o awala mo whemalanga inga. Ono o te te o lo whaia. O le so le aso le pakete le atunu o lo whaatalitali iai. A o se aso fo i watalo ai e taita i Maori ma le toa tele o tangata Maori le whai o solo te te. I so o se vaengo a New Zealand te te atu ai le malo manisi o suinga lea ele o fia iai tangata Maori. O le alawai amata mai taita i o le patia Maori, da wiri waititi, lea o loo ia toi sau no whaalawa i tele i lunga le Instagram, ua o sofa ia i latou o no o latou o tangata Maori, ma o loo ia una ia i tangata, ia te te e i le so. Mai le sui ko mesina o leo Mike Johnson, o leo o tā pena leo mo te te e, ma le tele o whaata singo o loo whai so o se vaengo le atunu, le amata mai lawa i le tau nei wha solo atu i le awauli. Ua sa wai ma le lapata inga i aveta avale ai maise o tangata whai ngā luenga whemalanga ai, ia lava le taimi e ta pena ai ma ia mata alia i taimi e ono poloka ai whemalanga inga. Wa popole leo i le whaawa upeo na fiu e su ele tina saina fast fun maltasi tausanga, o loo le iloa i kala i estete. O peng leu na muli va ai e Addington i kala i estete i le asato na i whaato a umatu. Ma o se tina fo i o loo asiasi mai i New Zealand, ma e le iloa tautala i ngana wha Peritania. E o mai fo i le taimi na o mai ei reporti leo i le afiafia na nafi e leo iloa pe ieiso na a inga i New Zealand nei. Ai i reporti le staff e whaapea o lea na sau whaamautu i le Airbnb. Mai le official kone sula saina i kala i estete le po ana po, o lea ua o atu reporti ai la to o le tina saina wale iloa, ma o loo ave nei i ai lana whaamua. E le ofo i le pule nganu a waikato i le whaatu peina o le traina le te huia, lea o loo whea lua i le vau Hamilton ma au. Whaatalo fatu talafo wala radio Samoa i le nei taiao, alo mayo talo leso tofi. Health is wealth. O le hua leo le polo kalame tu ufatisia fa apitoa mo tangata Samoa. O lo o alalai au kilani saute, ma o se avanoe fe fa asoa iei au wala fe soa soani, i le tu tau i le soifua malu loina. O le aso to na i le aso valu iuni, mai le iwa i le taiao anga i atu le tu lai lua i le awauli. I le hola malai o lai mangele o le atala no aiso i mai le soifua malu loina. Fa atatau i ngase au fiele maisuka, o le fulu, o le ngungu, fever rheumatica, ma isi fa amai o loa a fiai o tātou tangata, ma o le a whaiafua i fo i tui pui pui o le fulu, a o iai le tau malulu. O se avanua fo i o le a whaiai siaki a le South Seas Healthcare, ma e iei fasili matali e whaiai le aso. Ma e mo i lātou e talia, e maua le voucher e tolu sifuru tāla. O se polkalamita o tele o tu ufa atasia e sui o le University au Kilani. O le Kalesia Katoliko St. Therese ma le Moana Connect. Ma o se avanua tā o tele, mo o tātou tangata e whaatāua ma whaamua ai le soifua maluloina. Ua lapata ia avata avale ma le toa tele o tangata whemalanga i New Zealand i le nei aso. E ta pena ma mau ma mata alia i le ono a awhia o awala mo whemalanga inga. Ono o te te o loo whaia. O le so le aso le pakete le atunu o loo whaatalitali iai. A o se aso fo i watalo ai e taita i Maori ma le toa tele o tangata Maori le whai o solo te te. I so o se vaengo a New Zealand te te atu ai le malo manisi o suinga lea ele o fia iai tangata Maori. O le alawai amata mai taita i o le patia Maori, da wiri waititi, lea o loo ia toi sau no whaalawa i tele i lunga le Instagram, ua o sofa ia i latou o no o latou o tangata Maori, ma o loo ia una ia i tangata, ia te te e le so.
Ma ile sui ko mesina o leo Mike Johnson o leo o tā pena leo mo te te ma le tele o whaata singo lo o whai ei so o se vai o le atunu. Le amata mai lava i le tau nei wha solo atu i le awauli. Ua sa wai ma le lapa ta inga i aweta avale ai maise o tangata whai ngā luenga whi malanga ai ia lava le taimi e ta pena ai ma ia mata alia i taimi e ono poloka ai whi malanga inga. Wa popole leo i le whaawa u peo na fiu e su ele tina saina fast fun maltasi tau sanga o lo o le iloa i kala i estete. O peng leu na muli va ai e Addington i kala i estete i le aso na i whaato a umatu. Ma o se tina fo i o lo o asiasi mai i New Zealand ma e le iloa tau tala i ngana wha Peritania. E o mai fo i le taimi na o mai ei reporti leo i le afia